Zolok sali santilhu Shk'eb'al li ch'olej chirix li Jesús. Utyoqorilb'al li capítulo 1 versículo 10 relihu 1 de Corintios. Exkuaskuitz'in nintz'ama cheru sa xk'ab'a' li Qa'wa' Jesucrist naqjunajaq ru le ratin maka'aq li jachok ib se yanq kwanqexb'an sa junajil rik'in le k'a'ux ut le na'leb. K'aru kiraj xyeb'al li apóstol Pablo naqkixtya'in kwanqex sa junajil rik'in le k'a'ux ut le na'leb. Qak'eq retal naq li jachink ib li kwank sa li igles naraj ajk'u xyeb'al naq mokoti keb'ta li xch'ol chirix li Qa'wa' Jesús. Naxtye li versículo 9 reajwi li capítulo 1 li Qa'wa' Dios chan xoxb'oq re kwan sa junajil rochb'en li ralal li Qa'wa' Jesús li qaqa'wa' chan chikama'in. Kwi junaj kwi li qaqa'wa' k'awun naq kwanq li jachok ib sa li qayanq sa li igles. Ut jo'kan naq naxb'anuheb' li patz'oma'in manaxjachirib li Qa'wa' Jesús chan makik'eje' li apóstol Pablo chiru li cruz sa ek'ab'a' la'ex chan ajk'wi relichiyal naq ink'a' li Qa'wa' Jesús mokonaxjachit tarib chi jarub'aq junaj kwi li xk'a'ux ut ja'an li kik'eje' chiru li cruz sa qak'ab'a' la'o ut sa xk'ab'a' ajk'wi ya'an nakub'sik li qaja' sa xk'ab'a' li Dios yukwab'ej li Dios alalb'ej ut li santil musiq'ej chan li hu Mateo 28:19. Li apóstol Pablo naxtye naq la'o li xtz'ejkwal li Qa'wa' Jesús li junjun qe la'o chan chano li xcha'al li Qa'wa' Jesús qakyaq li qajun xaqalil li qoq li qu' li qajolom li xnaqliqu li qaxik li junjun rejeb' li qacha'al kwan jun li xk'anjel li ink'a' naruxb'anunkil li jalanchik re li qacha'al jo'ano chiru li Qa'wa' Jesús ut sa jun komonil naqatz'aqobresi li xcha'al li Qa'wa' Jesús kwanko tana li ru'uj kwanko ajk'wi tana li uq'mej li tel li oqej li xik li sa'uej ut jo'kan naq tento manaq ajel tz'aqal ru naq junajaqo sa li qak'a'ux ut sa li qana'leb jo' naxtye li apóstol Pablo chixjunil taraj li qak'a'ux yo'on taxaq li kwanqeb' rik'in li Qa'wa' Jesús ut li apóstol Pablo naxyal tz'aqal xq'ex q'usb'aleb' li igles sa li hu 1 de Corintios capítulo 1 sa li versículo 2 ut li versículo 7 toj sa li versículo 10 nintz'ib'ak rik'in li x'igles li Dios li kwank Corinto rik'in la'ex li santob'lesinb'ilex sa xk'ab'a' li Cristo Jesús rik'in la'ex li b'oqb'ilex chi kwank sa santilal rochb'en chixjunileb' li nikextyab'a' xk'ab'a' li Qa'wa' Jesucrist kyalaqb'ar ja'an li qaqa'wa' la'o ut xqa'wa' li santil tenamit ja'an ajk'wi li xb'oqok chaqere chi kwank sa junajil ja' li Jesucrist li Qa'wa' exkuaskuitz'in chan nintz'ama cheru sa xk'ab'a' li Qa'wa' Jesucrist naq junajaq ru le ratin maka'aq li jachok ib se yanq kwanqexb'an sa junajil rik'in le k'a'ux ut le na'leb. Kuaskuitz'in relik chiyal naq li ch'aj kilala'in toj kwan kajk'wi sa'ib li qakutankil naqil ajk'wi sa'ib li qa iglesia naq kwan jab'ana'in jun li na'leb li ink'a' k'ulb'il chi us ink'a' ilb'il chi us xb'an li Qa'wa' Dios ut ink'a' qak'ulub' jo' ajpa'b'anel xb'anunkil ut kwi naqaye naq jun ajk'wi li qa Dios jun ajk'wi li qaqa'wa' li naqataqe k'awun naq la'o akqeqe tak'wi naqasik manaq noko'ok chi xtaqinkil junaq laj k'amolb'e ut chanchan tak'wichik naq ja'an chik li naqak'ex loq'al sa xb'en li Qa'wa' Dios mak'aj li na'leb'a'in xb'an naqeb' li tz'aqal ajpa'b'anel nikexk'ojob' li xch'oleb' ut li rilob'aleb' rik'in li Qa'wa' Jesús kwanqex sa junajil rik'in le k'a'ux ut le na'leb chan li apóstol Pablo ajel ru at kuaskuitz'in sa'ib li qakutankil naq kwan xch'utub'ankil qib' xjunajinkil qib' sa li qak'a'ux sa li qana'leb sa li qab'anuhom xb'an naq yoko xtaqinkil jun ajk'wi chi Dios naq nike'kwank li jachok ib sa li igles li junjun chich'ut na'uk xtaqinkil junaq rejeb' laj k'anjel ut a'in ink'a' naxk'amchaq li xjunajinkil qib' li naraj li Qa'wa' Dios
Utkahkui no korush kanabankil shbanukila na lebain naklao nakaqashtesiqib chitsaqal chiruli qakwa Jesus. Uch kanabankil etinkil qib chiru qahulti kaqnaq junajkuili naqataqe kahkuili qakwa Dios. Mag-ash na akli khachuk ib sa ligles mukurik intali Dios na chalchakain. Matiyo siya ko nakshinagoch beni chiruli hong kamukain agad ko'y beni sa honchik likakahel.